manggung di sini biasa, di sini jarang. Ya. Iki yo sing wong kepengin cedak sinden wae iki. Ada ke dapurmu lah. Bapak, sini Pak, sini Pak. Pak Menteri, Pak Wakil Menteri. Silakan, Pak. Ayo, sing apa laskar penyanyi? Pelangi. Pelangi. Pelangi ayo. Ayo ngajak. Ya memang Birgita, Mbak Dian, ya coba, nggih. Wah, Bu Kesi, ayo apa-apa. Iki Bu Kesi, Mbak. Nggih, ada bantalnya Pak, itu namanya kursi sinden itu Pak. Mohon izin. Ini di dalamnya banyak dulu, biar saya dengar nanti saya coba masuk. Saya pertama kali Laskar Pelangi diiringi oleh gamelan. Oke, nanti sama-sama sinden. Belajar dulu. Iya. Monggo, diaturake Laskar Pelangi. Giring luar biasa, Pak Wamen lah.